Angan kailap, yay me ban bosan at the talk and Wayne Kopna Reed Berman Oliver o Korean Kopna Feliciano Berman Posabasan government kan ang John Weibo kanon Ponpe and Poita. Chel kachin wangi man so mentok panon kupur kan o minimin panon puka tatak kasampol kan kenutan Poita. Arya iban bacanger na chingol radio program and kabasa ang Weipakon. Iyang o kasalelya mangko. Mona iban pachayang nanay chingol angan kalap radio program ng Balamao line riyasak o puwag pon pay match ay chingol kay bani pan kuburan kalap ko rakso ko an pon payu wala pan kuburan istunan kan ko won gilkand nanalang ko nan ganye ko ay chingol wow choror ang kapna Korean kapna o chona ma chingol kapnet speaker and legislature kaisak o yang amuchon ko gustonet kan son kapong labalak o yang mo son kapong kan kay di kan nan palian siyak momotso kan o nan taken government silu o koros utak o pulitakan ponpay unsak sang pengelap ko titon kalap o taulul tila lel kap ngamarangi angan kalap yay sabal machel radio program mauyawi tapen saksakaraguchon ponpay ira arala pasampalkan mauyawi Tawiyawi tamakmakit nan opsan kap na o ngay Fraulein Frederick maban pa kita program watch. Ira kayaw niya pang mas ay sakriyaw parya gatriyasak Speaker Lampert kasa kap na Oliver maachingal itita Winsner David ang director and Kampan Rosan Wow o Onlino Lawrence ang executive director and Pohnpei State Housing Authority Aletiar Kamanaman and Legislature Kaisa. Ira karyaw, Nikonop mas riyasakew parya gatriyasak, Kapna Reed P. Oliver, Sainlar waktakla karyaw and achingal men kalog, o salar may John Sompir and Todiyang Pohnpei, Icha Chon Tatak and Bon Sompir, so o Sompir mapan koteto sawas ang coronavirus, yang agad soben rob masalngalakan, o soben wasik tupsaw o oil, maban may Puaku buka marachingalan ke nuwasan peitin sompir osop niarai soche bansair soche level yang agachon datak and wasan peitin sompir osop kan nintuan kasantian kawait masang World Health Organization irakasilu Governor Oliver Kamanalar gathering advisory tamen kawait o pagpakeo ang Chon Wayne Pohnpei and sawas kocheke di kapagon kan Poyay match meban kachangabasang coronavirus matang ansal mapan lel nanwen Pohnpei. Ebil kamanalar travel advisory tamen kawait o pagpakeo ang Chon Wayne Pohnpei. Meban sa loktong Pohnpei. Para nasa tamarapan kasig tatamarapan layang niyarpan petiyang Wayne Pohnpei. Advisory tamen kawait kuboryaw mesansal match. Kawatiyanger nemasanin Pohnpei. Obil sansaler nan saur machel radio physics age obil pan lalawang koros nan tarabot kuchail kauchita o itawen men kawait sailak o kabakon pukach irakapayo palikan mayang sausawas nan tatak ma coronavirus task force bukaki ang Wayne Pohnpei yay malan wow ilaylan Wayne Pohnpei World Health Organization UNICEF IOM Red Cross Government and nanway kan o momoso kan nan Pohnpei. Irakalamaw, puen pilsan salang way po nan Pohnpei, ma coronavirus task force man sawas, miniminan FSM telecommunication, pan kosaneti niyan sa matang o pakairang Wayne Pohnpei, wasakis masaon sabang telefon kay pan pachiya, paran kan aleti peitangkan mapan kan sang Chon Way Bakon, o katakelang is maanaki manaman and sabang ewew beta. Irakawano, aramasaman makintatang ke Facebook, te email, kakpilyang aleti irakapkan, maban parata mapit coronavirus, maban mamaychi Facebook page, Pohnpei State angan kala, te inchingtong ni email, pohnpeipublicinformation@gmail.com, te ninampan telefon siluriyaw saro, Riau limau isu saro. Iraka isu
Coronavirus Task Force kun meeting ng ran and dadang koros kulak tuwaw na may isang buka-bukaan kun miyawi ang komite chikichingan o kulak payong urun sawas po komite kan and kun robochki tama rapaliyata na neuran. Wasan meeting yainan kapna chingal kapnet wasan meeting nan pasagakaryaw and administration building the office and kapna. Irakawalo tarabuan kawawa takot sa mga coronavirus masambatakan school kan bachewan pasang ni chambas tache chingalim kan kamanaman sang kapna o chingal coronavirus task force. Puka masambatakan pil chingalan ke ren pil kawawa ta makarita school a kamal dia. Tupson ka ba sa karas maban kawawa takot coronavirus maban pulwang wipakon Rabanutan aleti kamanaman sang coronavirus task force puen irati kawawasapong the rongapar. Irakatuaw niya silmas isakeo paryagutriyaisak kapna o chon coronavirus michingyangyer chon legislature kaisak o kawawa yawasa tatakan and task force mimia ang sawaj pawewa and kunmia nanpungan ra kakelaka o kawatakasonet and ponpay. Pilrano chachon task force pil sakaramalan wow o niya pang mas isaktuaw paryagutriyaisak okay chon task force pil kabasa ang chief magistrate o mayor kan and ponpay. Irakaisak kupuran malan wow mabit coronavirus. Nan sabon marail tarabuan kawait o amasani ang ponpay tama kayo mawang tarik chail sang coronavirus yay kichailanter may tang social available sangan pasan sa sang wasa social available rentaw tiyang wain ponpay nan ansayo. Poin san salong kupurakan aramas kagpir yay sang ponpay apuanter muyang aramas ansaylok ta ponpay law mao miya. Kupurwaj pan kakachangoran ok awya kamaupan aramas. Isa nankan and Natch Kingdom makachin walyan malanwaw o kapul kubur kachin tola nan men kawait o masani. Ong koros men ponpay makokoso nan wain Amerika tananway social level bilchekan maarail iwan wani o chak-chakan mau a safe ang kumail makumail mimicha wasakan makumail kogosan niya. Irakaisak o kaimsaklan ira Kapna Perman Oliver wiya chingal kapang mulatak ang malanwaw ilaylan wain ponpay sarawi Miniman and local chief executive officer kan o momotso kan mamianan ponpay puagi men kawait o kalokan mepalubukach pil sawas katar puen kakelaka pukon government kan mepit awalpan irati coronavirus and lalwain ponpay. Ayay met syangan kaila radio program ng Balimaw line riyaisak Mamia sabrmamoy Iran kay nama tamu chingal Iran kalalapag akom kakachin malape tabachewan akar opusan public affairs ni telefon ang paslo riyaw saro riyaw limao isu saro tamalba tabachewan akar telefon and office kan mesansaler nan program wech kompilyangya nan eo sangan program wech mapan bachewan wiyaw more kalangan o kasalelya.